Ya undangan kerep. Kerep. Bun. Ban le. Tujuh le. Berapa le? Hindi parlo ko bun. Perlu apa? Yung besen na ako, adiotang ka orang. Tidak mau jadi stay pahatin ako. Ku. Sudah tak bang gempang le. Orang mati orang. Lah segurang ni ya. Mana kepak dia bah mati dia ya. Jo, kok yang cek parlo niya bun kabesi bun. Jadi mau beda orang tak perlu mengkabese je le. Taruh mengkeng janban bener. Kita ke orang dia. Iya beda ya bese. Keng dia, bese nak kan aja tem dia. Tak kira ben bili si nyerah dia. Tambah mabingkot beringi jam dia. Dia lima hari di bun, paling habis seminggu. Bo, enggak, pasti. Kapan ada 5 hari ya 5 hari, seminggu dia. Dia 5 hari bun. 5 hari ya. Apa anu neban sama matelag dijanji nih? Aku dan daerah pas. Ungguan juga. Bun. Bisa ngadil ban ya? Ya. Bisa nggak ketemu bila deki malam lah. Ibu. Di malam kok lah anu kan anak-anak ro. Ibu. Iyalah. Ketemu deki. Ibu. Lule, ban beli mele. Entar ke rumah dulu ya. Ngedu ya. Lantar dan nak dulian ya. Bagaimana dia? Iya. Dah nabi kau lah. Ya. 2 hours later. Tuh, Kak. Mencurah aja penting telepon ko. Karo tulian karo man aja. Lele. Kelala bun. Berapa? Aduh. Lurah, kau hanya tanya. Bentak teman ketemu Sosi, tinggal main lekter. Mata ketemu ya ketemu melulu sa labangan ban. Sa tiro bun terban ya jayan na. Kiburo nyaman ko ngkot peshe ka piro. Le karam nang melulu. Tato man kala. Alang si harus ngicam tang besero. King geboy main lekter ru ngara. Alam si hero. Yakin an boleh bun. Jelas tahu si nga arwah. Kibring ngicam peshe ban. Iya arwah tu lagi ngicam des mengenas. Coba tu le takir wah. Pamak loper wah. Ngicam berapa sampai di sana? Imun sing ngincam tak seberapa. Aja kun karo 3,5. Aji penis pun ni bun. Imun kok king sakoy man ka pesen nadul. Kareng geng koro sambites ngetes di ruah kasi heuy. Orang pa kadung anu ruah cek biasa tak to man nuan-nuan ra ko dia. Asa mo jida pak temuan di kalau ning cuma pese dia. Mature ria le reng laki tekuk cacan nah. Apa boleh perembagan bese bentengka. Kan caca geni boy. Mula tak cek pakulai kata orang abi orang. Kata orang ada orang bun. Iya kata orang, tak cek cacan nah. Dia dul. Mature ria le. Mula reng laki kata orang tak cek cacan nah. Badan tak kira kabar tajo orang. Tak kira yargain orang. Ben tak kira ika kebai perempuan pangatuaan di orang ni. Lepas kelar si harus ya bojeng. Tak kira cek oleh. Tidak iya le. Kau rekan ngulog benden nak. Kau rekan nelpon benden nak dia. Kau minta tolong ngebet. Manaki si harus dia.
Kok gerungan dulu gereng ya sih man nguman benar kasih he. Iya. Balik malam kok lah nyorocis. Serontar ke roman si he dia. Aji bulan pesen na kana jote bingko saluragin na. Tingko re ngeroban le umanakin tar kon si he dari rumah. Di rumah, ndak man. Korang bareng baan mayo makai makat sa tibon. Bisa bareng kok dulu. Ito ko siya ta aja. Mungkin ko ka TV. Oh iyalah, mayo. Kengko taruh nora tayo ko pasra ka ban kapir lah. Kolan ban tang tanang kanan deh. Iya bun, iya mayo makan balas. Mayo. Ayo. Habis lagi ba bun? Itu gimana? Meron ka na. Ari ya, iyo lo kaya. Pelago deh. Oh, iya. Oh, iya. Aduh, ini bun. Bular wah. Bener jan bo endo wah. Kapan begini tak hilang main lang. Sino to Jun naglo ya? Wala datang dito. Biasa man beja setia tak keluar ya orang. Mare lah bun. Kelo biasa na kol belu ruang. Kembali kara. Oh, ya tahu man daya. Ada merok. Tahu ya. 2 hours later. Hari isi ho ya. Oh, Tahu yang dua kedua sih tadi. Ini mau ban. Nah, coba dak. Dalam rangka apa bun? iya he. Itu koin ba iya mali tabi-tabi. Nah, Pas ta lebon dala pasragan ko kapila. Kasala perembakan. bah, perempuan apa? Ba anu caan di cijan ka ba Kunci jejak apa je? utang ka pa lebon de telo setengah. Bulan. Ah, punca gula karo bisa edlo setengah itu ke bun kata bun roba. Ah, bun bapa kau tahu bulan bun. Karo bisa. Kau dan narele. Benigeng iman ke besen saya telo setengah juta ji. Kau dan nare ya. Melia janji na baan. Paabit ben songko janji. Jangankan 5 hari, 5 tahun di kau idon terus. Tapi mulai depan agak janji na. Pas petepak, yang dibenian ke diri. Tahu. Jadi narinya matura le. Papulay bener yang laki, dan laki re kekudahan. Kencacan melataan tepat ben. Tak kira harga orang, tak kira kebaik perempuan pengetuaan ya. Orang tua le, orang tua. Mari jalan lolah memerkebes saya dalam setengah juta. Kuat aku biore. Dari matura le, ben boleh bener yang laki matura tepuca dan na. Ben kencacan na tak cik. Tak kira kebaik perempuan ya orang, tak kira harga ya orang. Ada orang mending laki, tak ning kebaik perempuan pengetuaan. Markan caca sini kita benih. Ben begelar bajing le. Tak kira cik lena. Kok orang tua, mari jalan lola mari kena besi telur setengah juta. Kuat aku biore. Nis balik tangudi. Manggan na pas dari rumah pun. Kelihatan di Nang bener. Bola ibi klebon kaya jang abon. Mari kan kali abi naman. la du. Cok kelamban meluleng peleng nasi hur. Manggan na bun. Gimana benda remer ya? Ya spora anu pun. Aduh, spora. Boleh. Dei bayo, kanya binya spora ko malita kenyang dari sporan do inji ya. Dari meredul. Ya daram mah pun. Jadi hari benire kere. Masa ibadah nam lolo. Ngolir na. Boleh baik. Ayo ba. Singa ya. Ko benire kere orang tua. Tepat caca aja nu soko. Berkas pakai pun deh.
Cari tanggapi ya. Ben bejer jo, oh tanggap apa pun jo. Jangan ngangan melulu. Darah mah bun, pakai benda apa sih yang giharo? Ida ram may mun terroy benta. Ditala tao dibi ban ki buro leng peleng si holay karasol ki buro leben nilay. Jadi nata anu nargon besay talo setengah juta gila. Abang mo kuno tambeleng. Mungkin magkakar besay bun, makin kondo bun. Makin tambeleng betul kor kale. Korole besay. Ila men buro at hugin. Martong mi mulai.